Ako vam se svidi klip, ne zaboravite da lajkujete. I naravno, subscribe-ujte. Uživajte. Pozdrav ljudi, evo ga novi vlog. Ne zamerite što imam kapu, kod mene već počela novogodišnja atmosfera. Zajebite to. Gledali ste klip World of Warcraft Voice Impressions prvi deo. Sada sledi drugi deo. Znači, ko je gledao, ko voli tu igru, ko je gledao film, ko uopšte voli bilo šta u vezi Warcrafta, izvinite. Ovo je savršena prilika da odsluša Voice Impressions, u prevodu moje imitiranje njihovog glasa, tačnije glasova raznih likova iz igrice. Da ne bih mnogo dužio, krećemo odmah. You heroes are in sight for Soulrise. Vol'jin's rebellion was unable to secure the bay. We're taking a pounding. I will correct the mistake I made long ago. Spirits of the wind, earth, water, hear my call. My people shall have taken this world ago, during the first war, but they fell to corruption in their weakness. You're gonna find Troll. You're gonna kill the war chief and avenge your father. Heh! Dark spear never die. Blessing of the Earth Mother be upon them. We're just about to secure the service. It looks like the real fighting is going to be down there. To fight out of fear or anger is to fight a war that never ends. Heroes, you must fight your way to clear extraction point within Icecrown. We'll try and reinforce on ramparts. Nothing will stop me. Not even you, demon. We must remain vigilant in our cause. The Lich King must answer for what he has done. It must not be allowed to cause a further destruction in our world. You failed to serve me in undead. Now, all that remains for you is oblivion. Strength and honor, blood and thunder. What you seek is in the Master's lair, but you must destroy Tyrannus to gain entry. To je bilo to za drugi deo. Nadam se da je bilo bolje nego prvi. Uskoro vas čeka treći deo, a sutra vas čeka imitacija poznatih ličnosti na srpskoj sceni. Biće Kale, gospodar vremena, Vučić, ovaj onaj, svi, znači sve poznate ličnosti, youtuberi, Muđa, ovaj onaj, znači svi za koje znate svi, oko 10-15 ljudi će biti u pitanju, znači imitirat ću ljude, tačnije srpske youtubere i srpske poznate ličnosti, kao što su pevači, tačnije pevači, glumci, ovi političari i tako dalje. A preko sutra, slušajte dobro, čeka vas najveći giveaway na svetu koji sam ikada davao do sada. Najveći giveaway. Pustite ovo, kako se zove, eksperiment, ono što radi onaj Mišlija, Veskovči, ne znam ja šta je, deli 10 pakovanja petardi. Znači, delim Mirnovec, znači karticu do 10.000 dinara. Znači, kupujete šta god vi hoćete u Mirnovec pirotehnici i prodavnicama do 10.000 dinara. Pa vi sad vidite, znači za 10.000 možete napunite gepek do kraja, pun gore da bude, sa pirotehnikom. Ali o tome pričam prekosutra, to je samo nebitno, znači to je sad čisto da sam vam najavio o čemu se radi, tačnije o čemu će da se radi. Hvala vam što ste gledali klip, ako vam se svidio klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte, sutra vas čeka imitacija poznatih ličnosti, preko sutra najava za najveći giveaway na svetu, na najvećoj srpskoj YouTube sceni. I šta da vam kažem, vidimo se već sutra u narednom vlogu i imitacijama. Ćao!